Kaseng FKJGP Warjanta Circle hadin bakalalam makidan kitrang kibakit palat put overload kibaya lingba kani kasurang amlaram padu nong bare ban kudem wat hadin kaladem mana bayaki kali kibakit palat yaka kandaitan sha banya lingba kani kasurang namar babaro ki jingking ki badan hasilinter jong kani kasurang kemla shu ban shan na lor ka kandaitan kani kala pelong ya kaseng bakan le ya kandu ya u AEE PWD roads ubadai pet ya ka amnaram subdivision hopestry kam jong u katkum ka jingtem jong kaseng ba ka jingha katrong menha ka laitering unai lur arhaja apsan ha ka jingking amso kri kadai ka jing bamla shanshu jong kani ka jingking namar balakhya ka jingkin kumta nakaliang kaseng ka maham jur yaki kali ki ba penken on le da ka bating e lada ki dang yai beteng nang ni shakhman kani ka long kat kum ka kerwa bala pha du president but secretary FKJGP Warjantia Circle. GP Warjantia Circle ni simnya ni kakabu man pentip lembaga kilat pakai kubor ba naduk kita kasni ni nak yang kasih FKJP Warjantia Circle rangkat secretary ni wanang ban Pak kena kurwa ke basyai ya kino kibriu kibakit pelaput kendai ton saneng laki dek kontraktor kiriu simen ne kino kikenhun embit bangkit ya palat kendai ton nadu amnarem syadu nombere dekane kade kakarwa ke basyai mangina kaliang kaseng nilawan banja kendu ya ISDU hamleha amarem nakabenta ban karpat ya i ban simsia ban letenge ya kini kidrop kibakit pelaput namar katung kajing lak jongi hang sau tarik ni iba kane kajing kit pelaput bat kajing le trumur jongi kidrop kawan ra sibun ya kajing tut hakali kawan te kuntang ina kaya kaseng nyo hamjur ya kino ki kontraktor ne kiriu simet kiba sim kabu na kabenta ka jingmentoy simet jongki bantik pelaput ya kino ki jingkit hamtam ki bayalay bat kane kasurok na amarem padu nambare te kunta sasisin ni mahamjur ya kino kibriu kiba pengkenya kini kikendon nalor ba na don adot nalor ba lami order na SDU ba embit bangkit ya palat ya tandai ton mrei peuse kini ki briu kidang nut ban pengkenya kaneka kendai ton tekumta Ibu kena kecing maham ke batenge balada ngilap nang ne setmat nadu menta kasni kabwe tarik benar September akhir Rafusan telah dah ngilap kun kaseng lada lamun sini de mensyai ne men mikro ngim salia lada kakam kadawa ngin kembe yaki tangi ne kenting kublai sibun imslem FKJP imslem kabri nyotret kublai sibun